Rojbaş Kurdistaniyên hêja ser navê Çarpêl Medya Silav û Rêz di sala nû de bi mijar û mîvanên nû îro em dîsa bi hev rene. Bêviya ku tevî hezkiriyê xwe sersala nû bi awayekî baş û bextewar derbas kir. Temaşevanên hêja wekî hûn zanin me salekî pir dijwar û xembax derbas kir. Di sala 2020 de me gelek heval nas dost û hemelatiyên Kurdistanê wenda kir. Çend roj berê hevalekî me ketkarê doza Kurdistanê İzzet Kandemir û dayîka hevalê me Enver Qerehan ciyana xwe ji dest dan. Em sersayexiya xwe ji hemû hemelatiyên Kurdistanê ji malbata Kandemir û Qerehan re daxwaz dikin. Rastiyek heye di vê nexweşiyê de em hatine taliyarê hindik ma em ê ji vê belayê xelas bibin. Bêhêviya ku sala nû bibe sala destpêkekî nû û ne tenê di rewşa pandemiyê de di gelek waran de divê rûpelekî nû vebe. Rewşa me yê seranserê Kurdistanê êdî hatiye astê ku qedera perçeyekî Kurdistanê girêdayî perçeyên din e. Di bernama xwe îro de em ê behsa hêvî û hêviyên xwe û sala nû bikin. Em çi jê hêvî dikin. Wek Çarpêl Medya hêvî û daxwaziyê me ji sala 2021 ev e ku li başûr û rojavayê Kurdistanê destkeftiyên heyê were parastin. Divê em hemû de qebûl bikin. Tolerans û kulturekî reqne û gengeşiyê di civatê de serbest bibe. Bêguman divan mijarana de erkek dikeve ser dezgeha siyasetê, erkek dikeve ser rewşenbîr siyasetmedarên Kurda. Îro em ê bi mîvanê xwe vê mijarê bipeyvin. Ez ê niha vegerim stûdyoyê û mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Ji rêzê ez ê dest pê bikim. Mîvanê minî yekem rêzdara hêja Şermîn Bozaslan rêvebir û şêwirmendê pedagojiyê ye. Tu bi xêr hatî Şermîn xan? Gelek spas navxêrê dabî. Spas dikim. Em jî spas dikin tu beşdarî bernama me bû. Mîvanê minî duyemîn Mehmet Sanrî ye, rêzder Mehmet Sanrî rojnamevanê. Kek Mehmet tu jî bi xêr hatî? Zor spas serçavên. Mîvanê minî sêyemîn Eyüp Alacebeyî, rêzdar Eyüp Alacebey siyasetmedar û endizyar e. Kek Eyüp tu xêr hatî? Merhaba, gelek spas. Teşekkür dikim. Em dest bi bernama xwe dikin. Ez ji Şermîn Xanê dest pê bikim. Şermîn Xan cenabê te kanî ji me re hêvî û daxwazî û bendewariya xwe ji bo sala 2021 bikir. Tu çi hêvî dikim? Turek wer dest pê bikim. Fermo Şermîn Xan. Gelek spas sala nû hêviyên nû dibêjim. Di destpêka ji bo Çarpêl Medya û ji bo mêvanên beşdar serkeftinê dixwazim. Sala nû her tim hêviyên nû jî bixweretîne. Lê henê hêvî jî ji me ji ve hene. Em dê vana dubarê bikin. Ez saleka baş dixwazim ji bo hemû Kurdistaniyan. Dûrî nexweşiyan, dûrî eş û azaran dixwazim. Hevîdarim da me bûn netewî yek bin, wexta dibêjim yek bin yekîtî canime mümkün e vek hev fikirin lê yekkirtî bibin di varê mafên xwe yên netewî de. Hevîdarim zêdetirîn kes xwedî li nasnameya xwe derkevin. Xwedî li Kurdistanî bûna xwe derkevin û zêdetirîn kes bi avaya hişmendiya netewî bifikirin û zêdetirîn kes dest bi ferbûna zimanê Kurdî bikin û zêdetirîn kes civanan teşvîk bikin ku zimanê xwe fêr bibin, bikin ne ku bitirsînin.
و زیادترین کس لعلای خودی درکبن، علا کردی خودی درکبن، و زیادترین کس لهمبر توندی توجی درکبن، لهمبر نجات پرستی درکبن، زیادترین کس دیروکا خو هم ببن، یعنی دیروکا خویا کردستانی هم ببن. از دبیجم وقتا مرف دیروکا خو بزانو به ممکن نه مرف لهمبر دستلاتیا کردستانی که و لهر نتبونه که و لهر خو در که و یعنی بیا انکار بکه. از زیادترین کس دیگر رخصتن سیویل کار بکن، به شر، به پیوچون، به تولرانس کار بکن و درد خود درد یان bu daya geçti karabın ifade bakın. Derdora ala kurdi da yek bibin. O netevi bu ne da yek bibin. Yani zedeterin kes yeksam bir fikre le hember şiddeta ko le hember jinante bikaranin da keve. Mafe zaruka ve ovan bu pare. Zedeterin kes jibo zaruk purtuk bukhinin. Bavara guftugô bikin, yani her roj pirtûkekê bixwînin. Zêdetirîn kes bi mejiya profesyonel têv bigerin, yani zanibin ji bo çi kar dikin, ji bo çi armancê têv digerin. Fikra wan çi ye, karibin fikrên xwe bêjin, karibin ramanên xwe diyar bikin. Zêdetirîn kes ji bo parastina destkeftiyên Kurd û Kurdistaniyan kar bikin, xebatê bikin, eviya diyar bikin. O statüya kurarız. Bu statüya hemi beşen Kurdistan'a karbıkı. Edettirin kes pivano normen komelayeti umrovi bu Paris'in. Yani liste direkt ezaba dibejim. Yani ez ji Kurdan ratxwazım tişki bejim ji desilatê dawgirkeran gelek can dixwazin rekem ji xwe bixwazin ku vexta em van yine ez hedam tiştên baş ben ev mecbur bibin ku ji me re jinrê zimanê ve didin, zimanê ve fermî dikin, perweriyê dikin. Yani zêdetirîn kes di derdora çend xalan da yekkirtî bibin. Yek ne bincî yekkirtî bin. Ez jî spas dikim Şermî xan mala te ava. Em ê sohbeta xwe bidomîn. Ez nabiçim aliyê Kek Mehmet Sanrî. Kek Mehmet cenabê te rojnamevan e. Tu kare ji kerema xwe bûyerên hêviyên te sala 2021 çi tu çêvî dike divê Kurdrekî çawa helbijêrin. Me Şermî xan gudarî kir tiştê dixwaze tu lê zêde bikî. Belê Kek Sîrac, ev dema te û dema Şermîn Xanê û dema Kek Eyûb Alacebrayî, ev dema xweş ser salaweya nû ji pîroz dikim û ya hemû temaşefanên çarpel medyayê. Ez wek gotên wek hêvî digel hemû gotinên Şermîn Xanê me hêvî dikim ew hêviyên wê hemû bi cih bên. Lê rastiyek heye, yani rastiyek heye ku divê em bizanin. Do we bizanin biraderekê wekî Keps li Twitterê de belav kiribû gotinekiya Slovan Zizek filozofê Benûbank. Dibêje gelek nîgeran nebin, dê problem pir bin. Îca ji bo wê çend e, yani em tinê bi hêviyê me dinya jiyan hem ji bo wek takê kes û hem ji bo wek civat û hem ji bo wek dinya xweş nabe. Dê problem gelek bin. Lê aya li hemberî va problema wek take, wek netewe û wek dinya bigiştî dê hewlek hilwestek çawa werbigire. Ew dê salan û xweştir bike, geştir bike, an jî dê xerabtir bike. Ji bo wê wek hêvî ez jî hêvî dikim salan nû nemaze ji bo çarenivîsa milletê Kurd, ji bo çarenivîsa her takeyekê Kurd baştır bibe, geçtir bibe, eş û azarê Kurda kemtir bibin. Yani karaset û belaya li serê Kurda te qenebe kemtir bibin. Qenebe biçekedî hevgirtin û rêkxist, xwerêkxistinkirin navxweyî ya Kurda xurtir bibe. û Kurd hem li astê neteweyî û hem li astê navneteweyî de bikarin
هم جهه کولینه بپارێزە و هم ji ber û pêştir biçe hêviye min ji salan û evin belê gelek spas kek Mehmet em niha vegerin alî rêzdar Eyüp Alacebey kek Eyüp me Şermîn Xan û Mehmet Sanrî rêzdar Mehmet Sanrî gudarî kir hêvî û daxwaziyên te ji sala 2020 çi ye gelek spas û gelê temaşevanê Çarpel Medya ji bo vê programê ez spasiya xwe berê diyar bikim wezê ji cihekê wenî dest pê bikimê ji beşdara jî dibên ji min xêr hatine Şermîn Xanim û kek Mehmed Sanrî min xêr hatine û hemû ketkarên xebatkarên Çarpel Medya êrpaş kamera û kedeyê wan derbas bi wan ji gişa pîroz dikim sersara wan pîroz dikim li paş min tiştek xuya dibe nizam çend xuya dibe ez ê ji vira bixwînim dibe ji zana bipirse û ji nezana bitirse îja niha wayê xuyayê te çend hev zana hev kom kirine em ê di nav re him carna programa ciddî bikin carna jî em ê belkî di nav tê kevin birte bikin ji bo acizî çê nebe temaşevan jî aciz nebe ez ê ji vir dest pê bikimê te sersaxî ji bo kek Azet Kandemîr ji bo Diyanweran ji aynı wextê xwesa min e serê te sabe keke serê te ji sabe dibe ji wê dest pê bû ev belaya niha salekê teqrîben salekê gitevaya dunyayê ketî ber wê gelek dost û hevalê me yê nêzik birin ez ê ji malbata sedrî wesek sersaxiyê dixwazim carek dinê ruheyê sedrî wesek serhilderek Kurd û Kurdistanê cêwî bihişta Kurdistanê bi ji malbata kek Hemîd Qiliçasan ji malbata hevalê me yê Doktor Çasan û ji malbata Azet Kandemîr û hemû insanekî divê navbênê de insanê divê navbênê de ji vê bera gihatî serê dunyayê û ji nav me bar kirine çûnû ser dilovaniya xwe ji wan bişare rehmê dixwazim û cê wan bihişta Kurdistanê be ad da ez dixwazim berê sersara êzidiyê me ji wê dest pê bikim êzidî Kurdên Resen sersara wan pîroz dikim hêvîdarim ez 2021 ji bo êzidiyê me yê Kurd bibe salek ge ew bela û qezayê hatin serê wan qismekî jî bi wan derd û derdê wan puxte bike ji Kurdê me yê Alewî re Gidersim û mintiqeyê dinê Kurdê me yê Alewî re sersara wan pîroz dikim Kurdê me yê Ehlî Heq sersara wan pîroz dikim Kurdê me yê Fêlî Kurdê me yê Şîa qismê wan piranî Şîane ji Kîrmanşaha weknê sersara wan jî pîroz dikim û sersara hemû Kurdên ge piraniya Kurdê me hûn zanin Mislimanin sersara wan jî pîroz dikim yek tiştê dinê ez ê vedrê bibêjim west peyva xwe niha vê şikê zê biqedîrim hûn zanin esas sersara Kurda 21 Newrozê ye do min temaşa kir li programekê nêzîka demekî milyon 2 milyon însan 0101 de çêbûnin li Kurdistanê li Kurdistana me wenî qeyd kirine 0101 hin tavê şiroveya dinê ji dikin dibe ji esas meselê 21 Martê gi Newrozê piştî neh meha û neh roja zar û çê dibin dibe serê salê dibe 0101 tabî çend elmî ne elmî ew tiştekî din bi vê münasebetê carek dinê hêvî dikim ge sala 2021 aramiyê huzûrê sihetê bînin ji xelkê Kurd û Kurdistanê û ji tevaya dunya re
باش که ایوب گلک سپاس مالا تاوا که ایوب امی وگرن آلیته از آنکا دیسا بچم آلیه شرمی خان جناب تا دمک دریج لسوید دمینه هون به گلشن سویدی جیزانن هون دناو دزگین کرداجی هون خدتینه دو کلتورا رخنه و تولرانس و تکیلیه ده اون بیوان سویدی جیزانه لی مخابل دناو کردا ده مثلا تولرانس مثلا رخنه کرده ریکی دن هیه یعنی او کلتوره کی هر دم چاره سرکرنا پروبلم زیاده تر پروبلم و آلوزیا هین کرتر بکن و ایریشی هب بکن هنده که چاوا بنرخینن دبیت ریکی چاوا اندجیرن لگوری تجربه و براستی دبی جی کن والا دور yani vakta gelek dedin ji polemoloji ditin erişen tu fayda van jibo geçti tüneye yani em gerek hodi tolerans bu devi varida ez peşketina ev dijital medya van melek ereni dibînim bu zêdetirîn kes divan salên daviyê da yan jî bêjim sala davî da dîtin ku dibêjin ramanên xwe diyar dikin bi rêya dijital medya jî bibe bi rêya van platforman jî bibe hev gudarî dikin kemasî dizanin her yek çi dibêje çi difikire û ev gavekî gelek ereniye divê pevajoyê da divê em karibin bê tund tu jî bê şiddetê bêjin bê ku erê şexsî bikin bê ku hevûdû pîs bikin yani cama ji bo me ya meriv ya jî meriv gelekî xirab e yani orta wî jî heye yani tene her tişt reş û spî tiniye di orta reş û spî da rengên dî jî hene loma divê em ji Kurdan re Kurdistaniyan re bi tolerans bin lê helbet ev tolerans jî snorê vê heye yani tolerans û hev guhdarî kirin hatta derecekî ye yani henê snor hene divê meriv derbas neke snor çi ne di danûstandinan da divê meriv hakaret lehev neke hakaretên şexsî û bi avayekî dî jî cinsî û her vekî dî û divê meriv jî ala Kurdistanê re ji desilatê Kurdistanê re statûya Kurdistanê re zimanê Kurdî re eviya kabul bike Kurdistanê tiştên baş bazê yani ji mafên vana bêje ku valla ez li diş mafê ez rez nîşan didim tu ji me re rez nîşan bidî Şermî Xan bawer dikim zimanê xwe tu ziman dengê te baş ala Kurdistanê re jî rez nîşan nadî em nikarin jê hev fêm bikin em nikarin hevûdû re rez nîşan bidin ya jî bin dengê te baş nayê nizanim ew ê modemê bi dûr rûniştî dengê te baş pir baş nayê ana anka baş anka baş tê anka baş tê lê qut dibe yekcana tu wexta dipeyivê dengê te qut dibe hevalê teknîke yani dibe zayıf jî zayıf anka jî zayıf dibe ya bir şekilekî çareser bike bira hevalê teknîke alî te bikin ez alî biçim aliyê kek Mehmet
ام بگر نالیت که شرمی خان انا چوای آنگا تو دبی به لی او نابه خود دبی یک ممت ده مثلا یک ممت ده مثلا شرمی خان امه دوره وگر نالیت تو yani denge pepper خرابه تو زانه ya kat fam nabe Xuya kirinci görüntücü baş xuyan abi disakine ha de ki de nezi modeme be internet ate zayıf yani denge te kuddu be tu dubeyi ve kuddu be kek Mehmet enfe gelin abi ana çavayı ne zanım ko Emi bisekdin nabere ki biraz biçim aliye kek Mehmet emi dure bipeyvin Şermi Khan. Kek Mehmet az veger maliyete kek Mehmet mesela de civata Kurda de mesela tolerans u rexne avaya ki yani xoşbiniye ki de civata Kurda tuneye بێکو مرۆڤ هەبوو دفام بکە یەکجانا بویەرێک شێ دەبێ رەخناکی دەبێ میناکە هەری بچووک بێژم دەمێن vê taliyê ئیسماعیل بێشیکچی مژارێکی دە فکرێ خۆی گۆ بێکو ئیسماعیل بێشیکچی ji bo doza Kurd û Kurdistanê xizmeta wî pir mezineyî gelek xebatên hêja kiriye وقتا مرۆڤ وی دشۆپینە وەکی تورکێکی وەکی ڕەوشەنبیرێکی وەک عالمێکی gelek tiştên hêja gotiye wexta fikrê xwe di mijarekî de dibe awayekî millet wî fehm neke êrişî wî dike ya jî em bibên ew dîtinê wî ew fikrê wî ne çi xweşiya me jî lê ew zimanê siyasetê zimanê rexnekirinê bi awayekî wer tûj wer ew dibe ku civata Kurd ji hin problemên wî sereke bi dûr dixîn sedema viya çi kek Mehmet hûn çawa şîrove dikin vê yekê belek Sîrac gelek spas bû pirsa cenabê te ez pêşî dixwazim ji ber ku treya vê weşana çarper medyayê de rastîhaya min jê çêbû kek Eyüp Alaca Bey o kek Ermen Karahan de dostê min ên pir nêzîkin û ez gelek ji pir ji wahiz dikim yanî ji aliyê dayîkayê ve dayîka kekê Enver Karahan wefat kiriye û hem teman demê de xeştûya kekê Eyüp Alaca Bey ez êşawa parve dikim carekedî sersaxiyê ji were dixwazim îca kek Sîrac mesela êrîşa li ser İsmailî Beşikçî yani bigiştir navcivata Kurda da ede pres yani hürmet tutu siyaneta jek girtin anjı bigişti murut karbejin arzen anjı xarabiyen komünikasyonu tene geçtine tkare naf hemi civata da çebe hatta diruka muruvatiye de gelek kes tkarim bejin gelek şeren giranjı bu tegiştina xalat encamdan انجامی و خراب درکتینه هندک تشتین وها ارزایی وک ارزت کاره دکاره نافجواتا کردا دجی چلو شتاکه تا تاکه که جدکاره مروف باشته هفدو تنگیش سبب کمیونیکاسیونه که خلات انجامین خراب جدر کرده البته وک جواتا کرد نه جواتا که رحله همو پروبلمی وینه دما جواتا که خدانه گلک پروبلم به خدانه پروبلم آریشین ابوری به خدانه آریشین کوملگی به خدانه آریشین کلتوری به خدانه آریشین پروردگی به هر شوی ترکی آلی دل بنری پروبلم هبن هلبت پروبلم ده چاوا بکی ده خال زمانی واد دج بده درس در دل راکسیون واد دج خو بده در ده استرس واج خو افهمو تن فهم کرن ل هندک تشتنه کو د ومرو ناووا راستوراست لبک یعنی ناو لبک یعنی ابا چیه
جبركو ألبرت كامو نویسکار فرانسي بجدما كنت تشتا بويرا بخلتنا بكي بسببكو ببختواري الدنيا يجي زيادة تردو از روی باور دكيم يعني دوی مرو تشتا خلت ناب نك راست ناب بكي يعني چيه بوير چيه مجار چيه ريشن سر اسماعيل بشكچي هيچ نه يك تنجه نلس بوير چندنا كو اب هو كارن يك من گوتي مرود كارن مرو با خلت فهم بكي ان مرو لهف نس سراست بان ایدئولوژیا مروج هب دو جدا بنا هیچ نه هو کارک جوانه هو ریشن سر اسماعیل بشکچی راست لس شخصیت وی یا کو وقت جناب تجی اشارت بکر او 5 ساله به تمنی خو به نویسکاریا خو به برهم خو تزا کردستان پارێز تزا پاراستنا تزا کردستان چیه او کردستان ولاته که بوی 4 parça ولاته که بوی 4 parça ملت کرد ملت که 4 parça جه حمود سلاطه خویا نتوی هاتیه به پارکرن ایجا اف 4 parça کنا کردستانی نتنت ناوا 4 دولت آدمایه سازمان دنیای حمویه اف 4 parça بونا کردستانی یک جار به ناسنامه هشتیه یک جار به اراده هشتیه یک جار به ویان هشتیه چاره سریعه چیه؟ سرخبونا ملت کرده وک هر ملت خودان غیرت خودان اراده و حق و حقوقیه که خودان ولاتک سربخوا و ولات کیوی سربخوا بود اسماعیل بشکچی 5 ساله و تزش بو کردات پارێزه 40 kitap ve derbare de nivîsîne her roj demat nivîse vat şta nivîse û ve parastin ji bo Kurdistan dema ku ve dike wek dünyayê hemûye de ji wekî alimek yê gîreta yê rûmeta zanistê hatiye binavkirin sifatê ku salê hatiye kirin êrîşen ser wî tenke ji bo çine cardî her ji bo parastina Kurdistanê çi got wek gotin got dema ku PKK li mihwerê şengalê dige li حشد شعبي تفرقاوي هلوستك يا حشد الشعبي يا جداش تونه دما كو ركستنك كرد من هر چبر ركستنك بتشك خو بهزا خو بكفد بن خدمتا حشد شعبي وبن خدمتا بلانجريا ايران وعراق ده معنا خو افد بري anti Kurd diji Kurdayetiye de cehwa digire ev tespiteke zanistiye ev tespiteke ilmiye ev net tişteke wesa kutubeji İsmail Beşikçi berku ideolojiyavi yani vek ideolojik ji heşte şabi haznaki an İran'e haznaki an Irak'e haznaki ideolojiya İsmail Beşikçi ile dijiva aliyaya bele bonumuna aliye Kurd ideolojiyavit parezin cepte na vek alime ki vek sosyologa ki tespite kedi ki milletek ji bu çi bu mafe xwe bidez ve bine parastine ki bu xwe ki statuya ki ya bil serxaka wî çêbûye nî federal ji bi ew bi müesseseyên xwe legal bi müesseseyên xwe legal yani dema ku mesela gur mantıqê Tirkiye û an welatên ku em têde dijî tu behsa yasaya dikî anayasa iş ber ku ti itibarek ve penahay em zede femnakin le legitimasi an legalite an institution an constitution damaz aliye yasayı aliye dezgehi u mafen yasayı ve tür mesele bineri mesele he xoşiktir runuku ka lüedere çi heye çi deskeftiye kurda heye de çava be parastin ne mesele ideolojike dama ku ica hezek Kurd, kesek Kurd, takeyek Kurd ne giringe rab rasturast diji ve zamanek çiret ye erişe bakarbine nave ve diyara hafkariya cebbereye diji Kurdayetiye vicdana Kurd, vicdana takeye Kurd, vicdana velat pervere Kurd, vicdana roşenbiriya Kurd nabile hember erişen ve çiret bir nave toleransı bedek bimine lazıme vek alime zana vujir navle kiri navle biki ku evnaf çiye da xarabiyen mezin naf kumergiya Kurd da mezintir nebin da peşket ev xarabi zedetir nebin lewma erişen liser beşikçi erişen liser fikravi rast erişen liser doza millete Kurd yarawaya
لسر مافی ملت کرد یه روایه لسر دستکفتین یاسای نتوایی و ناب نتوایی یه ملت کرد کو و دستکفت قواره یاسایی یا کردستان جناب خنش جناب کو پلانگش عالیه هر چهار دولت آواز جل هم بری وده بو نمونه وکی ام بیجن حکومت کردستان دستکفتین کردستان الوده پر لوقاله تأثیر لسر پارچین دینا که ام شخوره وسا بفکرن آنج پشگریه پینا که ام شخوره وسا بفکرن جخوا برپرسکاریا ویا وک مگوت یا یاساییج او کو سروریه لسر خاکا کوته ده بیکت خاکا کوته ده بیکت یعنی مداخله در دور دینکن لدویم بزنن دما کلوی داره بتشتک ناو کردستان فدره هبونک بوی ببه یکسر سرانسری دنیای هر تاکه یک کردجه برچافتر به تل برچاوان او تاکه کرد خاص بلا کارکرک به مهندسک به مامورک به کاربدست به هر چی به دنیای هر تاکه کرد برچافتر به اعتباراوی باشتر به ایدیتاوی باشتر به اوقات دستکفته که استراتژیک گرینگه بو کردم وقت مگود نگلک مهمه که امکان سری یک همو که ماسیه بسکن و جبو سراست ببر وقت انجام وقت دستکفتی وقت اوک استراتژیک لوده چه بو یکو سر قدرت ملت کرد سر قدرت تاکه هر کرده که اوک پوزیتیو تاثیر دکه دوی به پاراستن و ریشه لسروی مگود سر برجواندی ملت کردن سر حق و حقوق ملت کردن افج پیلانگری یک راست و راست چهار داگیر کردن تانه به وهاب وراست که بناف کردن و بناسین اجاهنکش نزانین دو بدن دو و گوتارا و آنتی کرد دن دو ده او تشتغلیه لین کو ودکن بزانابین دکن به هدف دکن به قرش دکن به پیلان دکن بله یالک سپاس کک محمد اوگن علی کیب جناب تا دمک درجه دناب سیاست دی گلک تشتا شاهد و تو اکتور دمکی سیاست نهاجی تو سیاست دا اکتیف و جناب تا وقتی گلک تشتای دنابنا کردا دا کلتوره کی خوشبینیه کی کلتوره کی رقنه و هبود تعامل کردن و پروبلم نافخوایی باوی دیالوگ چاره سر کرنه دوی کرد خور ریکی ببینه اف سیاست دجبری و سیاست دجمناتی سیاست ایرشکاری تو فیده ناین ملتی کرد دوی کرد خور ریکی ببینن دستکفتی مدبن تلیکه دیه اف فکره کی روشنبیره کی سیاست مداره کی دمجاره کی ده وقتا فکری خود بیجه راستی ایرشین پر دجوار تین دو آلیجی وری یعنی بری کانت مثلا گلک مثلا در جهبو جدا بفکره لیدوی مروب آوائه کی چکر فکری خواه بیجه و گلوگوری بیجه هلوسته کی بکره لی ما یک جانا فکر گوتن و دجبریا فکره و پروژه بیتر ایرشی هر دکن اینا کاوه بیستک بری مثلا رزدار اسماعیل بیشکچی گو دوی واری در پارتیان سیاسی هلوستانی روشنبیرا هلوستانی یک جه سروک گشتی پاکی رزدار مصطفی چلیک سروک گشتی پسکی رزدار مسعود گلک کومل و دزگه این reaksiyon da. Ev siyaseta ku dijberî û tişta Kurd dike bi Kurda dide we dakirin. Li gorî tecrübê te divê Kurd siyasetekî erînî çêker çawa bimeşîne ku gelşên xwe problemê xwe hindiktir bike. Fermo kekeyî. Baş. Ez ê pirsyara te ji dawiye dest pê bikirî. Ji meselê êrişê ser êrişên ser Mamosta İsmail Beşikçi dest pê bikirî. Navê me Eyûb e. û hûn zanin Hezretî Eyûb bi sebrê tê nas kirin. Sebr û tehamül. Eyûb Nevî kereka bajarekê wêran şairê. Navê me ran esnarokî heta xelezin dibe tesîrê serwere dihêle. Ez weke dizanim şarqiya çiyê çê sal çar sal bêyê ya ji oryantalîstê hatin li Kurdistanê geryanê
وقتا که صفات کرده دبیجن صفات کرده یک جیجی کرده بصبره تعریف یک مرخصیاویه یک جومرتیاویه میران پروریاویه یک تجاری تسمی کسی نابه بکبه بشکه مکنه که چهرهوی هیه تسمی تو کسی نابه مگو یک جی تعریفه یعنی یک جی جوا صفات جبو کردک شبکه آتنه گربی یعنی و امش دزانن یک جی صبر yani sabır خوشبینی تحمل یا جی کشکا شرمین به تولرانس نها تولرانس مرا بله تعریفه وید که چیه یعنی demek ki مرا هم بری دربی خواه به حرمت به صبر به از جانا پر فکری مناقشه ونی الفرجی دبن قالك جادبن از ben بفكرن باخچاکی گلستان که بفكرن گلستان بگلستان به هزار چیچک چیزی بهرن با هر چیچک مثل کوکا خواهد مثل رنگ خواهد مثل دین آتشی اما کاریم نکرده یک بودن یک او به هزار چیچک و رنگ وان بین وان کوکا وان هر کچیه لكادر هذيك الجنة دي جولستان هذيك الجنة نقطة واني مشترك جولستان أو بحشي ده مناقشة في شكل ده يعني أب إيريش شكل في شكل تسأل إسماعيل بشكشيزي أو قد طلبة يالشن küçük طلبة پرنچك طلبة كمالستان أول شاتين سر إسماعيل بشيش از بخوا مثلا که وقتا تحلیل دکم لبنگه اساسی دنر لبیا ناب محاطه دولت اساس دولت امتنگه کار دولت داگر کره که اسماعیل بشیکچی نزی 5 سال یا 5 سال قرن از ناستکم کردستان اکثر بخور خواست نجار عدبی من وید شنید کردستان اکثر بخور خواست و کی رایشتی سلاح کی لهمبری دولت میتنگه کار داگر کار درکتیه او دستک کریه ورد نچویه دبی هم خود بونم ام ورد وید شونه اما او جف همایی بسارا پشتی هفته و هشته و چاره İsmail Beşikçi ev teza Fransız falon جوه رابو و بسارا بمليون انسان جوه حرکتا جوه درکتی حرکتا گیرو تشتیش با کردن خوازه هاتنه لچه سکنی که یوب جناب تا بحثا فرانس فانو کرد دوی دست پیکاش پکیکه دست به شر چکداری کرد اسماعیل بشکتی پشگیری آوان جی کرد پشگیری خوشی نشانی واندا لی تو کس بی شکلی yani ev gengeşiyem ve taliye de civate de çebu ve bu şekli ne bu ev beben de tu yani yekcarna em hevu de famnakin yani de beku em beben fikri men ve kevjinine le yekcarna vaqta yek fikri xwe dibêje aliye xwe diyar dike em êrişekî pir dijwar û em bi morekî xerab mesela ji mir pir tedehat ew nîrxandina İsmail Beşikçi mirovên dewletê ye mirov pir pê dêşe însanekî hûqa bedelekî mezin dabe û rabin morekî lêxînin ew li Kurdistanê stratejiyekî partiyên behsiya ye însana bû wî şeklî mor dikin û ew nav li ser dimîne ev heyfe gunehe yani aliye din jî bike gunehe vî alî jî bike gunehe yani civata Kurd hewcedariya civata Kurd ji pir rengiyê civatekî ew heye lê ev wexta ez wekî cenabê kek Eyûb Alacebeyî nefikirim dibê morek lê nekeve nebêje ku ya wele filan kes mervê dewletê ew heyfe tu zanî ya jî fikrên cuda dewlemendiya vê dewlemendiya Kurda ye fermo kekê em te gudarî dikin
gelek spas kekşiraç naha zaten mine cevap gota zaten ve nokti ed zanım pişti Mamosta İsmail Beşikçi vekri desteka harekata PKK bimilyona insan tabavan bimilyona insan tabavan و خدمتك دور و دريش كر حتى كينجا حتى روجات از وكا عادات وكا شخص انسان اذا دست الدولة دبن انسان اذا دست الدولة هي سيلفن از وني دبين حقي واني فلسطين تني حقي فلسطين اما مي فر فكرتر بوتا از جبروي نا او تعبير اجان وماجان وتشتفيس نابش از بين برادر كفر برادر کبی بینار جواته دور مرکب حسابس نه ایریش سر اسماعیل بچیکی گرک ام نبیننج او پیای یا تشارون جناب دولت نه از دوخازم بیش دولت امتینگه کار و داگر کرد او ایریشی کدک ایریشی نه افچان ساله داویه گخطک سرخوبون خواز خواستك خوازك دولتك كردي ديمقراطي سربخوا آزاد آوامده إسماعيل بشكي نيف قرن بياد فارس دجمنه ما داگر كلمة دخازن في خطي بشكين دخازن في چizgiye لبرچاوه إنسان برابر وكن مالسه مخابن اوه حفته حشته و چهاره فردجي قبوني سرسبه قالك تشتيدني قالك تشتي خراب وكدن إلو هاتنه همبري دولتا نتويد سكنه همبري دولتا كرد سكنه جي فلسطينار دولتا دخوازه جي قومي نزاكدر دولتا دخوازه وقتا تي كردا دبي من دولتاش كردا لا خوزه قبل فلسطين شونده ماين نظام چي بأو توريه ortak vatan و نظام ديمقراطيك جمهورية وكدني سنة ملت كرد بفا إيديولوجيا بفا تشتي فكر برداي ما رسف كرنا وكا شوربه من أزمان كرنا وكا شوربه مجيه إنسان وركيه ومباور بكن جانا لو ديار بكر ما تشان سلام مثلا از بيكيد از بيم يا بكردي بپیوند ديار بكر نو يا ون ديار بكر پایتخت بك ولاتي من بدو كردي ببر کس كردي پيوند و حق خوب خواز لا پایتخت ديار بكر پایتخت كردستان تبعيه و دیگر سر مدبه چه دبه از دولت نخوازم از حق خود خوازم از میشه تاریخ زیبیم چه دبه حقیقت چرا سر انسان کرنه و کشوربه مجی ششتونه مجی مرید چه بونه مرید به مرید جی نه محاطبه مرد نه محاطبش اسماعیل بچیکی نیجی نه از کارمش کارمشی بدم یکی مینا عزیز نسین پشت هفته و چرا تشتی ونی دولاریش İsmail Beşikçi govatta İsmail Beşikçi bu khas be kandame pena Türkiye. Aziz nesin savkiye bu. Bu evet çafşini ku pozları ki nizam belki İslam'ın zapşi tutana. Le rojat emina aziz nesin uzra xoşi gerek fasıl au perişan bu. Wen baz zanibin eğer nahaji erişi ser İsmail Beşikçi'deki devletta Küri Türkiye'yi veya gerek hamşanı derdeme bir ayvan rayı. Müjde khanı ki naha yani çömez yaşın küçük bu özgür poz karşıdın ha yazak durduğunu sen tabii barada etşe o ki darım çekiniz ana. Jeberve devjeve gerek ambardır. Zaten ne muhatap İsmail Beşikçi'nici. Az nahal سرسرا إسماعيل بشكشي بيروز دكم ثمركي دور درجة خازم إسماعيل بشكشي نيف قرن وجدان زانياريا تركيا زانستي تركيا وجدان تركيا. الله طبعا. aynı وقت جد gerek am kurji بحرمت بن بقدر إنسان زانبن İnsanı ki 5 salı kemali 5 salı ki amri khotar زندان adı jibo kurda khashkir hem riyawan nebelli peşawan nebelli selam millete kujik tabla kirnekir erişewan briyaket je khatsin je ma'al me khatsin jibarwe
از مسئله جان مسئله تولرانس جی تولرانس کرده بهتر بخوادی تولرانس نه یا ده هم میلیون انسان نه ده هر استانبول و ممبول درخواستن دوکینه درخواستن و پریشان کنه و کنه کنه کرده اینا چه تولرانس تولرانس مرد شده که فکر مرا نه وقت کردم مسکانی او گلستان تعریف کرد فکر مرا گره نه کرد مرش فکر هفدر بری هرچتی هفدر گودارد کش فکر هفدر حرمت کرد نشد از تو وقت فکر لیتکه مرد دموکراسی مرد جاکی asgari مرد kompromis که مرد هفت که من مسئله گلستان گفتم ortak ev yani o çiçek ne o ne tarif açacak Gülistan ortak çıkarıyor. İşte ben dinleyici işte Kürdistan'ı hecai yani Kürdistan'ı işte ortak müşterek ha jarek dinle كيف أمي أو مجارانا بفيدن زين أدور قد بكم وأزدفازم مثلا هنكي بتشتري سومت أمي عنك ورن أو تشتانا بفيدن مالا تافا شرمي خان نظام بروبلماتي دنك جوابو از پرسکی جنابی تب پرسم گلو دو سالا 2020 ده جبو کردستان هر چار پچه کردستانه هون امکان باشبوینه دبینن شرمی خان دنگ نایه dengimin başbuğu denk katnayı نه آنکا باشه دنگی تا باشه نه باشه باش دنگی تا باشه آنکا denk nayı dengimin nayı دنگی تا تی Bizden ev jiber ev baverim ev kulaklık ev mesele cimragotun bikar bine ev meseleye canlıcı seresi ban bir tamirat binaya meda mümkün ev jitesi yani ki bu ke asker tolerans hevudu gudari kırım per başı dijital medya sosyal medya gelek kezdetin info peşkeş tıkın diğer tıkın gelek لا المالي او هي او آلات يدن يه فكري هنه تلفون جهاز يدن فكري هب او جي كان باندور لي بك المالي آلات يدن كس دي انترنت ده هب او جي كان بسدم كودنجي تباش نه telefonu خو گرت مزکم ارم Cana tamirat hani hastakın çabukın ev tesine gerçi tutunan bir bey mesele bu gudari kırın gelekli mesele merif harbe dike evci gelekkiringe o noha imkan zede tal gelek ereni dibinem imkan çebune ku gerek kes karbındı beşananda beştari bakın yani de internet eda briya sosyal medya evbe ku ke mesele deve hem bu yani tişten ku astengi lehember berjevendi yandan ne bejin dengemin nari tişki acayip çimanay Jave derkeve cari derkeve disa tekeve ya bavar dikim juri problem cari derkeve disa tekeve je bername jnuve tekeve dengemin katnay نانا دنگی تپر خرابه ام قد فهم ناکن تجاری در کهوه و دیسا تی کهوه جی سیستم اره جی پروگرامی در کهوه جنوه تی کهوه به تلفون آخوی دستا جی تکان تی کهوه تلفون آتی دستا هبه جی کمپیوتری در کهوه دستا تی کهوه باشه
كيك ممت يا بشكبون ولا يا پر باشه كيك ممت از پرسا خوش جنابي تبرسم قالوا دو سالا 2020 كان جبو كردين هر چار پرچه كردستاني هون امكانه باش بوينا روشه دبينن و بويا گريداي کرد چاوا دکارن تاثیر لستر پیواژو هایی یا هر چار پرچه کردستان بکن داکو بکاربن روشا خواه هین باشتر بکن بله که سیراج از خازم که شخالک یا که ایوب آلاجا بری آماجه پیکری از خازم جوید بردوام بکن yani xala ku ke Eyüp Alaca beydi bejit piş va erişa hamuya ve em devleti bibinin devlet heye ev tespiteke rast ev tespiteke rast led ve em ve tespite bibinin kuka ev tespit yani ev rasti çava duvare jiyane de te cih be cihkirin çava te revebirin na zanyarek Kürt yet ilmi siyasete de gelek jiruzana Hasan Yıldız Kürt gelek nevisenu aynı pertukevi nakvinin led ve müjarede tespiten üye gelek ciddi hene o cumhuriyet vekki vek Rezdar İsmail Beşikçiş aliye parastina rumeta zaniste ve müruvvek xudan rumeta üye gelek bininde Avdu beji mesela şere PKK'ye de ancak mesela ka Abdullah Öcalan zelame devletiye anne devletiye ev hami aliye ki mesela jberku devleta Türk mejara Kurda da reya neçareseriye helbijatiye ma bestamızın çareseri neçareseriye çiye şeki vejbekin bunu mune dema Turgut Özal digo diğer Abdullah Öcalan diğer Reza Mesut Barzani diğer Reza Celal Talabani diket peyvendiye de digo em dikarin federasyonu jim naqaşe bikin mana xol vedere vizyon çareseriye bu de bikriya nekriya o tiştek diye bahsa vizyon etkin vizyona çareseriye çiye tut beji tuş bu millete ki xudan hak hukuk beji were kerem ke ka yani de valiye Diyarbakır ki de çava be bijartin de idareye ve çava be eğer nif otonom be eğer çava be mesela çareseriye rastu rast mesela da binkirina mafaya da binkirina mafa yani demek vizyon ya çareseriye be de armanç da binkirina mafa be lejber ku devleta Türk reya neçareseriye daye berkurda 40 sale şerek dondike ona hele bitişeveyi Kürt le Bakure Kurdistan'ı an her cihekedi yani bu kazım bibin xudan gotin anjeli ser çare nusa xwe bikarin biryare bidin. Bu numune em ez İstanbul'e diyeyim ez nave prosesi hamuye de bum bi denge Kurda şaradar İstanbul'e hat bijartin. Bes do Seruke CHP Kemal Kılıçdaroğlu digel Seruka İYİ Partiye nave Meral Akşener'e o İmamoğlu nizanım seremoniya vekilina metro ekedin kirin nunere HDP vedere tına buj boçej berku vek mugot yani ve senaryoya neçare serkirine de çavaya Kürt denge ve hebj be itibara Kürt pişgiriye bikij be itibara Kürt hayas ve bejem yekitiya haka Türkiye ve demokrasiya Türkiye de parezin be itibara jberku devlet yani siyaseta devlete naxazı itibarek ve mafek ve da bin biki Kurda bibini Kurda ve berçaf naz biki jboe devleta Türk seri de ji habuna qaware federasyona Kurdistan'e bixwa acize jberku ev habun tesiri ve gavadijmin amaje pekir begişti leser habuna Kurda ve berçafuna Kurda dike le devleta Türk hayana ve gaveji yekser projeye neçareseriye daye berxwa jbo reya neçareseriye jehabuna PKK u şere PKK tinne buwe argumana çetki argumentasyon ama yani jmiya Kürtçe aciz bir PKK endamı PKK le hep bigre acı 6 milyon dengderin HDP'ye heye ve her 6 milyon denga bir etiketa teröre u nizanım çiv çavacı yekser be itibar ki be şahsiyet u be şiyandaki mukabın serveriya PKK alqandili ancı serveriya PKK İmraliye jir rast
و تزن ترکا تراوا د پارێزن دەبێ ئەم بێ ڕاستیەکی ببینن لەوما یعنی ئەو مەسەلا مژارە دەولەت کول پشتێ مەسەلەیە ببیرەنگێ وها دەوامکردی و ناگی ئەنجامێکی و تمافێکی کووردا بە تشێوەی نایە دابینکردن ئەو پرۆژ سەناریۆیەک پرۆژەیەکە وهایە دەبێ ئەم بێ ڕاستیە ببینی وەکی من گوتژە ئەو زانایە کورد حەسەن یڵدز تەسبیتە نوێی دەبیواری دە gelek balkêşin û gelek bi min rastin jî îja ji bo hêviyên sala noka Kurd dikarin çi bikin bi çi şêweyî dikarin rewşa xwe baştir bikin yani wek demografî wek nüfusa Kurd hege Kurd nav xwe de rêxistina xwe ya navxweyî xurt bikin û heger wek destkeftê armanc yani parastina statûya Başûrê Kurdistanê statûya ku heye ji ber ku Ereb û Tirk û Faris hemîlet xebitin heta hemû nûnerên Kurd hat bêjin ku hewla Bexdayê û derdûrên nîjadperest û Îranê û dewletên dûrber heye ku li wê nerazîne ku ew statûya bo Kurdistanê 2005 de bi awayekî destûrî hatiye çêkirin ku Irak welateke federal û Kurdistan ji parçeyekê vê welatê federal e ew destkeftiyên federal ew statûya federal ew xweşawa ti aliya naçin herehtim hewl din ku statûyê bişke îca çi ji aliyê yasayî ve bişkênin an jî çi ji aliyê dorpêçkirina derdûrê û an ji bikaranîna zirmilanê ya hêzê û an ji bibirîna bütçeyê ve yani ev hemû dijî wê statûyê ew statûya ku îro bu Kurdistanê heye ku êrişên ser em dizanin her diçin zêde dibin û dê her zêde jî bibin yani Kurd divê qet xwe naxapînin arîşeyên derkevin ber pêşiya wa dê hê jî gelek bin dê fêr bibin ku di nav çembera agir de bijîn yani eva heqîqet e ji ber derdûrê me qet ne wisa derdûrni tenhanin man bêjin qeydê her tişt wekî rên meqûl û حقوقی و یاسایی و گفتگوی چه بنا چه پلانگریه که دست و ده به چه امکانه که دست و ده به جبو دستکفتی کرد تک بدن ده بکن ده خانه بدن و ده به هر آوایی بکن ده به امکان نابنتوی بکن ده به امکان تروری بکن ده به هر آوایی بکن جانا مثلا جبو کردستان جبو بگشتی دموگرافیا کردستان و جغرافیا کردستان و دستکفتی کردستان مثلا روجاوای کردستان جدروشه گله کریتیک ده نهار روشك فعلي هي روشك فعلي كل بن دست كرداد هي لدوان بزانن جاليه يا صايفه بنرن هي حكومتك يا ويا هاتيه البجارتن تنه parlamentoyek ya ويا هاتيه البجارتن تنه هيش قوارك بيناسك دابين بيناسكلنك ياساي تنه يعني هيش يكسر روشك فعليه ولودر روشك فعلي الدست چقدار ده هي او روشا فعلي te parastin heger Kurd lûêrêje bo nimûne ez ê bêjim pêşîr navê wê derê Rojava bû paşê gotin ne gelek baş e kam navê wê bikin Bakurê Sûriye bû hene mirû dikare bêje ku da ku êrişên Tirka êdî li ser xwe kêmtir bikin lewma yani kirin navê wê kirin Bakurê Sûriye lê tiştek dî heye ku pirxeter e ki çi dibêjî bila bêjî ki çawa heyranê Abdullah Öcalan bibila توصلنا تدام بوسترين عبد الله öcalan لسر حدود تركيا بلا بكي اصليه خطر هذا نتنج عليه اولا كاريه باست بيجم عبد الله öcalan ne figürek vesaya Kurd bakarım pe siyasete bikim Kurd bakarım pe diplomasiye bikim Kurd yani hema herikem imajek ya Stalinist çave halkede başta cenabete Şermin Khan okek Eyüp Alacabeyci hon baş kültürü تگهشتنا روجاوای دزانن ایماجا ستالین روجاوای ده چیه هیچ yani imajek پر خرابه yani imajek yani kek Mehmet ev gelşana ev problemana em hemû zanin gelo Kurd karin çi rêkî hilbijerin çi tesîrê hev bikin ku bikarbin rewşehî baştir bikin yani Kurd vê derê divê piştgiriya pê çendê bikin ku vê derê wek çawa bîrametê د سال 2009 de cebbereyek ye Kurdistanê çêbû hilbijartinên azad wê derê çêbû her partiyek biçûk mezin her çawa bû rihet karin bikevin prosesa hilbijartinê de û prosesek ya hilbijartinê ya şefaf çêbû û têrpartîtî
ji bo wê çendê jî prosesa Rojavayê Kurdistanê jî bêkirin û divê Kurd piştgiriyê jê re bikin divê prosesek ya hilbijartinê bêjin bila hilbijartin wê derê çêbibe bila hilbijartinek şeffaf çêbibe bila ev mesela yektayî ya ku çi dibe bila bi hêzek sedê nû û neh ji xudanê hêzê bin lê divê ew hêz heya dawiyê rêyek demokratîk ji ber ku metod û rêya demokratîk pêvetir bijarteyek diya Kurdanî ne divê Rojavayê Kurdistan Başûrê Rojavayê Kurdistanê yanî mabestan ji Kurdistana Sûriye li wê derê Kurd eyn çawa dixwazin aliyê stratejîk ve statuya Başûrê Kurdistanê biparêzin divê heman hesasiyetê bi wê derê jî bidin nîşandan lê divê bingehê wê çekin wek min got bingehê çêkirina bingehê wê çi ye rewşeke ya gelek şêweyê îdarî rewşekê li wê de çêkin hilbijartin çêbin hikûmetek ya meşrû çêbe û hêdû ew prosesa ku li dinyayê jî bidin qebûlkirin ku divê herî kêm statûyek wek ya Başûrê Kurdistanê bû biçêbe ji ber ku bi giştî rewşa rê Sûriyeyê ne diyare ka dê dahatuya wê çi bi dê çi biryar serbêrdayîn mixabin li wê de rewşa Kurda jî vî rengî piçekê bi giştî rewşa dahatuya Sûriyeyê vegirê da lê tiştê ku Kurd li vê derê bikin divê ji her cûrê ku îmaja terorê an jî îmaja tepelserkirinê an jî helwesteke antîdemokratik divê Kurd yekser xwe ji va bidin paş û hevkariyek ciddî ji aliyê dîplomasî ve ji aliyê siyasî ve di nêvbeyna Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê de hebe divê piştgiriya wê çendê bêkirin ku heger li wê derê ji statuya Kurda baş bibe ew pasteyê ku navê wê Kurd û Kurdistan e dê mezintir bibe dê dinyayê hemûyê jî dê berçavtir bibe dê her çar dê parçeyên diyê Kurdistanê jî bi awayekî pozîtîv ya karîgeriyê jê wergire dê qezenca Kurda zêde bibe dê dijminê Kurda wek berê nekarin ya tepelseriyê ser mafê Kurda bikin û pêşiyê mafê wa bigin lewma yanî parastina Rojavayê Başûrê Kurdistanê yanî Kurdistana Sûrî jî gelek giring e lê xeteriyê wê pirin ji ber ku hiç statûyek ya wê ya yasayî vê heya vêgavî rewşeke fiîlî ye hikûmetek ya bigûrî yasaya û meşruatî hilbijartin û parlamentoya ku serweriyek ya sivîl ya diyar ya ku bi vî rengî tune ye lê divê xebat ji bo vê bêkirin pêşî ji ber ku wek numuneya Başûrê Kurdistanê pêşiye çawa kir hilbijartinê navxweyî çêkir parlamentoya xwe dame zirand û parlamentoya hikûmetek dame zirand û deklareyî dinyayê hemiyê kir ka em li vê derê bi çi rengî dijîn helbet zehmetiyên Rojavayê Başûrê Kurdistanê gelek kişiyên Başûrê Kurdistanê zêdetirin ji ber ku dema gotinû tu duhê de parlamentoya Kurdistanê hat hilbijartin bingehekî wê hebû ew bingeh digiha otonomiya heftiyê bingehê otonomiya heftiyê digiha destûra bingehên ya Iraqê ya 1985 ku diyar dikir ku Iraq ji di netewa pêk hatiye netewaya Ereb yanî qesda min li wê derê bingehek ji bo wa hebû karê wa hêsantir bû lê karê Rojavayê Başûrê Kurdistanê gelek zehmet e vê em hemî va zehmet ya bibîn û vê îmkanî fedayî tiştên wa îdeolojîk û nizanim ew nekin yani belê Başkek Mehmet baş gelek spas kek Mehmet Şermî Xan vay dîsa hat Şermî Xan باور dikim vê carê problema te ya teknîkê çareser bû Zanî biriya kompûterê ez bawerim problemekî li wir hebû min biriya telefonê ketim niha çêtir ez bawerim dengê min te pir baş dengê te baş Şermî Xan pirsa wê ji cenabê te jî bikim gelo di sala 2020 da ji bo Kurdên her çarpeçeyê Kurdistanê hûn îmkanê başbûyînê dibînin û bu wê girêdayê gelo Kurd çawa dikarin tesîrê li ser pêvajoya heyî ya her çarpeçeyê Kurdistanê bikin da ku bikaribin rewşa xwe baştir bikin İmkanên başbûyî gelekin yani imkan gelekin ku ji berê çêtir be rewşa Kurdan gelek imkanên nav netewî jî hene piştgirî ji bo
Kurdan û Kurdistanê hene lê girêdayî em van imkanan çawa bikartînin. Yani eger em baş bikarneynin ev imkan teko teko yeko debiçin vekî her car menfaatên hizbî, menfaatên şahsî, menfaatên îdeolojiyan divê nekeve nav vê meselê. Divê Kurd hemmî di derdora mafên Kurdistaniyan, mafên netewî, berjevendiyên giştî, derdora alaya Kurdî divê berhev bin, divê top bin. û mecbur ninin hemî vekhev bifikirin. Yani karin cuda bifikirin lê henî xal hene gerek di derdora van xalan da hatên sorin û derdora van xalan da verin cemhev danûstandinê bikin, peymanan bikin, dibin çavdêriya hêzên navnetewî kîne diyarin çipa û rûnêkin û çareseriyekî bibînin. Yani ji bo pirsa Kurd eger viya nekin ev hemmî suçdarin. Em hemmî yani eger van fırsadan ji destê me biravînin ya em ji xalqê xwe re çi bêjin? Yani Kurd mecburun van partiyên siyasî û rewşenbîr hemmî mecburun alîkariya vê pevajoyê bikin ku Kurd di derdora mafên netewî de verin cemhev û dibin çavdêriya hêzên navnetewî de û bi piştgiriya van çareseriyekî bigerin û vê pirsê çareser bikin. Statû nebe tu tişkî tune. İştera çi bidin dagirker karin her tiş bidinete lê eger statûya te tunebe, devleta te tunebe, yani di destê te da hêzekî statûyekî tunebe her tiş dîsa şûn da bigirin. Karin vay em dibînin wexta bixwazin mûçe didin, wexta naxwazin nadin, wexta bixwazin zimanê te dibêjin serbest te xeber bide roja dî qedexê dikin. Yani divê Kurd xwediyê statû bin û divê herkes dibin vê berpirsiyariyê de tev bigere, herkes alîkar bibe, her hêz alîkar be. Eger nebin suçdarin. Em hemmî yani mecburun bersiva vê tiştê bidin. Ji bo çi firsandên wisa, imkanên wisa ketin destê me em nikaribin bikarbînin. Baş e Mîxan gelek spas mala tava. Kekê ez ê aynî pirsêj cenabê te bikim. Gelo di sala 2021 de ji bo Kurdên her çar perçeyê Kurdistanê hûn imkanê başbûnê dibînin. Girêdayî wî Kurd çawa karin tesîrê li pêvajoya heyî li her çar perçeyê Kurdistanê bikin da ku bikaribin rewşa xwe hîn baştir bikin. Tu çawa şîrove dikir, çawa dinirxîn kekeyî fermo. Kekşîra serhavda 20 dakika me ne var saatû nîvek û heye ew wexta wê hey wexta me kekeyî baş. Ez ê tiştekî dinê jî bibêjim ez ê dûr ew fermo sê te cevab bidim. Sala 86 em li Şam bû. Şamê. Belkî bisê zilam vîdeoyek Geşivan û Mahmud Baxsî çûbûn Avustralya cara ewlî. Em bisê însan wê temaşe dikin. Hûn zanin Mahmud Baxsî ez vê münasebetê wî jî bi bîr bînim ruhê wî şad be, cê wî Bihişta Kurdistanê be. İnsankî pirhêrî bû. Dengbêj bû, dengê wî xweş bû, şaîr bû, nivîskar bû, em bêjin nuktedan bû, gelek tişt bû. Spîkeriya ew dike û mikrofon girta wê teqreqa wê em ji bisê însanan temaşe dikin. Ji van derket dîsa mikrofon girt û mirt û wek nêçk. Ji nav me Hacı Mehmed Emin bû, Rıdvan Otelî awî bû li derîkê Esîwî li Dûrî, derket Şaymazê. Ew bi emir ew bû. İnsankî serî wî jî vekirî bû, pêşa xwe didê. Goya hela ji xwe mer vî karî biner, mer Kurda biner, teknîk di destê xelk çûn hêvê, çûn teknîka geşke, goşxwe mer Kurda biner, teknîk di destê me Kurda diketiye arê emanê. Dike qar û war. Ji ême jî
امروزی نتیجه به که 15 دقیقه و تکنیک به چیکار در واسبو از ویا وقت بجم جبو توایه بجم و از وانی فکری مو خویای که سیراج بزنابون جشه بشه دنیای هم بجارتن از وان کردستانه من لکردستان جمهوریت دیگه چای مازی من و که محمد مترفوره لجه کرد آزملغم که نتوی و خوشکار شرمنج لأوروبا استوكهولم لورا جواتا کرد يعني göçmenim dedi panaber le tavaya Avrupa lazım am jurji da xwaza ma fe kemne tavayış kurda xwazım Avrupa و zaten که محمد سامی ساتویک مرا بخوازه kültürel özellik مرا نافدک ایجا هم به کردی وطن آبله مرا چه بخوازه که محمد مرا بیش ترک دولت ترک قبرس ترکیه قبرس شد خوازه ام کردی وطن آناتولیا روی خوازه قولوا خديوي ملكي قولي ولسرا السوق جي مثلا بين سرجا كبي او ارضي مري وارضي ما يشتر هبدوين ام بين كردستان شو خازن ام كردستان اكثر بخا آزاد انساني آزاد وحر وخدي فكره سربست و آرامی عاشقی له حاکم من باید خازن کردستان اکثر خود خازن دولت اکثر خود خازن دنا مجلس که نتوهنه چاوا اشبو کرده می İstanbul و غرب ترکیه otonom kültürel özellik edxwazim otonomiya yani kültürî dixwazim açandî dixwazim lazım li vê derêjeyê wê dixwazim heger hebe em bibêjin Suryanî me hinek dibên Tur Abidînê wekî heger hebe li ciyakî weke nifûs ji Kurda bêtir dixwaze bira qezak be lazım em ji wan rêwê çaxê otonomiyak siyasî, îdarî û kulturî her tiştî dixwazim ji ber wê jî kêm neteweyên me jî çi Ermenî bin, çi Suryanî bin, çi Kurdanî bin, çi Ereb bin, çi Türk bin, çi Azerî bin heger çi bin mafê li Xerbê Tirkiye Rojavayê Tirkiye mafê kültürel özellikê stratejik wenî stratejik wenî wexta em dixwazin ji vir jî gerek em jê xwe jî dixwazin yana na em jê xwe bixwazin ji derve bixwazin em ji xelkê navxwe nexwazin vê şaxê em siyasetek di rû dimeşînin siyasetek rast nameşînin ji rêzê bixwazim derbaslim rewşa 2021 gelo ji bo Kurd û Kurdistanê çi bînin tevaya dunyayê çi bînin ez bixwe daîmî li dinyê bûyera li tişta xweşbînî dinerim yani hinek ji me bipirsin dibên tu çawayê ez nizam bibêjim em nebaşim ez devê xwe jî tu jê nabê em nebaşim xerab na ez dibên ez başim baş yani hêra pozîtîf hêra erênî li dinyê dinerim mera heger bi hêra neerênî negatif li mesela binere maalesef gelek tiştene gelek tiştê em ji bin nikar rabin û wekî nêw û moralek xerab merê bînî meydan îja ez wexta gir pêşiya xwe nerim bi tekî te dibe sezgehîn ki sezgehê jî carna xurt ya ji tecrübê te ya ji dedî carna bin însanan wenî hinek te dî feala vedikin belkî êwan ji wenî berizan be hişnî şêk pênca şeşe wana ez wanan dizanım ez wanan nepîrîşermiye lê ez pêşiya xwe dibînim roj roja Kurdayî roj roja Kurdistaniyayî roj roja ew ê Kurdistaniyê dewletek serbixwe dixwaze roj roja wan e pêşiya me vekiriye di hundirê vî 5 sal 10 saldir min gelek cara belkî wenî gotî netîce xeyal e hêvî mere bê hêvî bi bê xeyal bibe wekî mera tu tiştî mera nikar xweş bîne gelek xeyalê me re xurt be gelek me re fikir ez pêşiya xwe dibînim di hundirê vî 10 salî de Kurd li ser hev dibin hazir bin firsetek mezin ber devê deriyê Kurdayê Kurdê bibin xwedî dewlet û bi xwedê em ne hazir bin em weke niha her yek li saz û tiştekî xin
وجهل كي دولة داغر كري كردستان دستي واندنا مدى دستي خود مسئله مدى چه کرده بخاطر قانون از جان اکثر بخاطر قانون مزبین من رئیل المجادلات نوا کرده خو خده دو خطی اشکره خطك اوایای گسروک مصطفی سروک مسعود بارزانی gibi helbijartine hati buye سروک کردش بر وزن سروک مسعود بارزانی سروک ملیه اودني نظام فعالات بن اودني بر النظام شنو وكيل كسلاتي بجارتن بارتي كانوا من الى قالت ما تدري اما يكتبوا سروك وترجي بيباكواني مشهور يدبن باشور ده استاسان سوهان باشور كي د اكراني داش بويتا برسن برسي دنجي يعني تمجاري هنكي قوتني اخو بين السرف علي قوتي برسكي كري برسي برسي نابد ام تكانب قلت انا بينا كي جبت هذا استلم سرف zaten cümle yazdım o az dibinin jibo her çar perçajı ama bir şun dinle ama peş daha hoş benim o peşa hoş dibinin bas am herke ve erke xarabın da karın sahaya خبات بكن كار بكن اجبو تبع برشا كردستان بيجن جبو بارتي ورخصتن اورغانيزاسيون كردستان بيجن لا جبو شخصي كردستان بيجن peşame vekiliye o dünya jiwa guharandın dünya jiwa guharandın evidarım bahatına Joe Biden de kendi Mesut Barzani go evidarım yine gebri amre ma gamdan şuca kida me Kürdistan hesap khordinin evidarım خودزیه و پیوا خودر که ونزانم دموکرات امریکا به شکل که نیز سوسیال دموکرات دنیا یعنی مرا وقتا تعریفه گوری گوری و غرب که باجي سوسيال ديمقراط كادرته او كمال سخما ووكي دنيا ونظام مسألة عاشتي مسألة نظام عدالة ونظام وكفي ونظام وكي دنيا تشتي ما نعلم دبا النظام هيفي دكم قبايدن تريه دنيا جيران الرنكة اگر وكا سروكي خوي بري اوباما بك بخديت تشوف هدا جمرتي تنا لي وكا شاغان هاوك وكا دواما بيتشتي بك وكا سالي نودي يكي بك اي نودي يكي بك وكا بوشار بك وكردستان دنيا جي فكريه از دبينم دنيا جي ونرمياك تفايا بمن تركيا جي كي بويتا بهوري وخطا قانا زوبجه كي بجبويتا برسكي رزدار علي قط برسيه پرسک جکه که ایوب علا جبه گوتی دناف کردین با کرد خونا کو دیاربکر روزک به پایتخت کردستانی چندی خورد و زندیه سیاست مدار بی دناف ده و پرسش جناب تا پرسیه بله نه بله چنده که بدی محمد علی قوت تشتاق نویساند بو و بناسبتی از وراجی تشتاقی ببیجم تثبیتک مخوای ببیجم نه ولی می اجی گلک سال مهاجریه ما جو جرا مهاجریه خاطر تشکل نه من هنگ خیال فرست دبت تو خواست نخواست من هنگ خیال فرست دبت لی تشتی منای ملی خورتر دبت دیاسپورا به انسان رویت شرکت من دکبت ترسه من بیاس قدیا ملتم قدیا وکنی قدیا یا خودی دین بدین قدیا جبروه ساله او کارکاری می ساله شیستی وکنی شو ان مثلا هفته ششات شو او فارم لنری گش بونم مسلمان ریاک دیتن نکان بنام کرد خب دین دفارزن هم بری kültür Avrupa o tişte rivedere peşeşunları خب ولید فارزن نمایا دیاسپورا چه کرد چه وکی دنیا بن لجاکی هم مرا هنگی شعور عملای ملی خورتر دبه مرا خواهد قرار بهتر دبه هر کسی مرا خیال پرست دبه
محمد علي أو تريها من فيسكار مش بنيش كامل مسلم ولي نها أستعرف أكبر بكم كردما أوروبا أول دربه أو مثلا ما كبين تبايا كريستيان وقت تورستي في تقاش في تكابي ولدا أنطاليا مانطاليا وكنا دور روجار ديابك سير روجان ذا كده تظهر نه جوات ناس ذكر شاخه نه بدري باش ناس نه مثلا كردي تركيا هواري ميل أوروبا درد كابن جوان كردي مردي قديا وروجا برنامه سيدا هواري كيما دوست كيما در كتبو جزا araştırmacı vakitinde Luvan'ı nizam bedleydi kaç kurdina. Bir şey neyse bir şey ne bir sanığı ya veriye onu desetter hayır. Yani tili köylere zanyarı desetter çıkıyor ne hem sarsarasa şava çıkıyor tüne. Tam tersine şunun Luvan'ı gariyam beyaz diye gariyam Luvan'da magreb calat meşe paşta feşata hak kurdit bey. Jibar çem kurdit bey. Divisi çarsare daviye de gün hatın karakterin vakit bunun hatını bacara. Nüfusa vali bereset hazar banka 8000 milyonek. Jaha kari şartları hatı jberve iş günde hatını kurdit bey. Panikek ana ben ata panikek oni bevaz zamanzane mer ya javet ki tespit oni dikin ya jwan kurdi mirdi tunamar ve kurdi mirdi nama ama bu kurmancı her kurdiyan her uzazakam her am kurd haliyan tşaynama. پانیک نوانیه برچه از نهاج بی 16 ساله جارت دیم ساله کردیم اینم که وقت آمد تنگ دپش کرام آخون هدیه دیدم من خیلی موتر زنابون تشکیل تا گفته یکیش کردستان یکیش متروپول و یکیش اروپا هر حالت سیراج و پروگرام کلیه رأي ما يجي تبغى نخواص تبجيني كي جابت ولا شيء مش رأي هبدر قال بحرمات بهم فكرة مرنا وكابل بيجي مرنا ليهم بري خوات قدار بكت جاء بحرمات بهم قوينا بد مسألة تفراد مسألة إسماعيل باش شيء يزمن وينا ب ويشارة ديكتاتورية ويشارة ديكتاتوري هم بري ديكتاتورية جي كسر نكارم بإسماعيل باش تشكي جي بك أم قش بإسماعيل باش تين أم قش إسماعيل باش تين. كلك سباس كيف كلك سباس مالاتاوا. اولا نیجا هدیه دیم تن تالیا بردام آخوا از جوالی رجی بپرسم پرسهبه پرسکه بوج تایبتیش که برسواند پرسکی او تونهی نها جبو اوی ما ام پیوین و گلک دیتنین هجا پیشکش کرد جبو چاره سرکرن و سفکرن آوه گلشه پرسکی وای دبی رمیک دمر گلو باوریا و هیا کو PKK PYD HDP mahve Kurdan bixwaze statû ji gelê Kurdan re ava bik. Pirseki wer yani wer pirseki wer derxistin ekranê ne pirseki ew em mijara ku em jê ser dipeyivin. Eger desturate hebe li ser diaspora Kurd tesira diaspora çend gotunan bibêjim eger Şermî Xan tê bipeyve ez ê anka mafê axaftinê bidim we xwest bigo pirs hebe pirsekî tune pirsekî wer ew tuneyê fermo Şermî Xan em ji te dest pê bikin tiştê ku tejbîr kiribe tiştê ku tu dixwazê mafê te yî tu carê jî ji bernameyê ket ku te axaftina xwe nîvçe hîşt tiştê ku tu dixwazê lê zêde bike te kêm hîştî em te gudarî bikin fermo Şermî Xan. Dava lêborînê dixwazim ev înternet kompûterê de nizam çima wiha bû biriya telefonê çêtir bû cana teknik imkanekî gelek pêşketî baş e cana jî dest û nîgê meriv jî digire wexta kar neke û tiştên ku ez dixwazim bêjim bi giştî
Divê em her yek di ciyê xwe de piştgiriya vê pêvajoya ku Kurd bibin xwedî statûyekî û mafê Kurdan yekûyek ku bêgirtin divê em alîkar bin. Vek Kurdekî li diaspora ez dixwazim bibêjim rola me ji Kurdên ku li Kurdistanê dimînin hendik cudatir e ji ber ku rola me bi xwe ez wisa dibînim. Piştgiriya Kurdistanê ye, piştgiriya mafê Kurdan bi giştî, mafê Kurdistaniyan bi giştî ye. Em piştgirin, em ne biryardarin. Yani ez naxwazim li ser navê Kurdên ku li Kurdistanê dibîne biryardar bim yan jî rola wan bilêzim. Em vê Kurdên diaspora piştgiriya welatê xwe dikin, piştgiriya gelê xwe bikin û di kada navnetevî de pirsên Kurd bidin nasandin û mafên Kurdistaniyan bixwazin. Hem ji bo Kurdên ku li diaspora dimînin gelek tişt hene ku bi dest nexistine. Rêxistinên me siyasî jî û sivîl jî, niha sivîl jî gelek caran bi mijarên siyasî kar dikin. Tiştên pir mezin dixwazin lê pirsên civakî ji bîr dikin. Niha eger rêxistinên ku van dezgehên ku sivîlên li diaspora evana jî mîna hizbên siyasî, îdeolojik tê bigerin, pirsên civakî ji bîr dikin, wexta civanên Kurd li Awropa li diaspora van de bin û em nikaribin zimanê xwe bipeyivin, çandê xwe nas nakin, yan jî têkevin van çeteyên krîmînel, em van de dikin û Kurdistanê ra jî nikarin alîkar bin. Yani alîkariya herî mezin ji bo welat, ji bo Kurdistan ev e ku meriv Kurdên diaspora bihêz bike, pirsên wan ra mijûl bibe û van mobilîze bike, xebatên lobiyê bike ji bo mafê Kurdan û Kurdistaniyan. Gelek pirsên me hene, pirsên koçberî hene, pirsên nijadperestiyê hene, pirsên tundîtûjiyê hene. Yani gelek tişt hene ku kes bu van pirsara kar nake. Yani rêxistinên sivîl jî îşxora rolekî girtine, yani hemî na dê piranî pir gelek ji wan nikarim hemî bêjim. Evana jî xwe vekî rêxistinên siyasî dibînin. Yani karûbarê wan wiha dibe. Lê vek dezgeha sivîl divê meriv bi pirsên giştî, bi berjevendiyê giştî mijûl bibe, ne pirsên detay ê Kurdistanê ku meriv ji vê derê van pirsan ra direkt mijûl bibe. Yani divê herkes ber deriyê xwe paqij bike, gerek herkes rola xwe bizanibe, gerek herkes bi mejiyê profesyonel bifikire ku armanc çi ye, rol çi ye, ez kim e, ez li ku me, ez ji bo çi kar dikim. Yani herkes siyasetmedar nabe. Yani di civakê de herkes siyasetmedar bibe, van pirsên ku gelek giringin li diaspora jê hene, li welat jê hene, kî bi van pirsan ra mijûl dibe? Ez dibêjim îradeya sivîl hem li welat hem jî li diaspora ez hevîdarim zêdetir bibe, bihêztir bibe, xurttir bibe û ji bo pirsên vek ziman, vek mafên giştî û nasname, çand, yani zêdetir bene kar kirin. Pirsên civanan yeksanî, tundîtûjî zêdetir bene kar kirin. Yani tiştên ku ez di daviyê de dixwazim bêjim, ev e ku çend xalên netewî hene, çend tişt hene zêde na. Yek ale, yek zimane û nasnameye û statûye. Yani bana bixwazin bese, verin cem hev. Mecbur ninin hûn vek hev bifikirin. Herkes bila cuda bifikire ki serokê wan cuda bibe, ideolojiya wan cuda bibe, fark nake. Lê çend tişt hene em gerek digel van xalan peymanekî giştî çêkin, peymanekî civakî çêkin, siyasî çêkin, netewî çêkin ku kes li hember van xalan kar neke. Wexta astengiyan derxin, wala ne tolerans ne rez fayda nake. Yani civata me bindeste, gelê me bindeste, nabe em li hember statûya Kurdan, li hember Kurdistanê
lehember sarxabuna Kurdan derkevin. Vakta em vek Kurd lehember van tiştan derkevin em xo bu xo inkar dikin. Em çi bejin be faydayı. Yani navê xwe eger inkar bikin, nasnama xwe inkar bikin, dîroka xwe inkar bikin, statû nexwazin, devlet nexwazin, Kurdistanê ra asteng bibin, desthilatiya Kurdistanê kabul nekin, em bila sebeb xeber bidin. Yani havce nake em siyasî jî bibin, siyasetmedar jî bibin, profesör jî bibin, reîsî devletê jî bibin, serok jî bibin, her tişt bila sebebe. Ez dibêjim halen geçti hene ji bo berjevendiye geçti em hemmî pişkir bin ev bese. Gelek spas. Gelek spas Şermin Xan mala tava tu her hevî. Kek Mehmet hediye em tên taliya bernama xwe bîstek berê cenabê te behsa xebata dîplomasiyê û behsa Rojavayê Kurdistanê kir. Statiya wan kir, hin astengî û kêmasiya wan kir. Niha ji bo gelşên heyî li her çar perçeyê Kurdistanê destpêkê de min got qedera perçeyek Kurdistanê êdî girêdayê perçeyê din bûye. Bûyerek li wir tesîrê ser me dike. Lê erka siyasetmedara, erka rewşenbîra, erka rojnamevanên ji Kurdistanê statû dixwazin erkek wanî serekeyî. Demê berê di Rûdawê de çend roberê milaqata Rêzdar Mustafa Özçelik derketibû ji bo gelşên Kurda di nav xwe de yê çar perçeyê Kurdistan çar pêşniyar kiribû. Yek jê ji bo Bakurê Kurdistanê gotibû divê dem li dest li Bakurê Kurdistanê şerê çekdarî were rawestandin û li ser bingeha daxwaziyên lezgînî ku bîstek berê Şermin Xan jî behsa wan kir got di mesela ziman de di mesela daxwaziyên acîl de mehbê Kurda di Maqzagonê de bi ciyanîna wî de yek ji bo wan wiya got ji bo Rojavayê Kurdistanê got divê PNK û NKS yekrêziya xwe ava bikin bi vê yekrêziyê bi Xurd derkevin pêşiya wê. Ji bo Başûrê Kurdistanê got divê Başûrê Kurdistanê yekrêziya xwe û wê statûyê em biparêzin ew madda 140 û maddakî jî lê zêde kiribû wek cenabê te bîstek berê got û di qada dîplomatîk de di qada navnetewî de xebata xwe xurtir bikin. Ji bo Rojavayê Rojhilatê Kurdistanê gotibû divê Kurd li wir yekrêziya xwe xurtir bikin û yekîtiya xwe bihûnin şûn de kanin xebatê xwe bidomînin û ew rejîma xwînxwar ya zora rejîma Îranê bibin. Ev çar pêşniyar ji bo ku Kurd karibin werin cem hev pêşniyar kiribû. Cenabê te çawa dinirxîniviye kek Mehmet? Belekek Siraçelbet yani ev pêşniyar ancî tespîtên Rêzdar Mustafa Özçelik Yesewke Partiya Azadiya Kurdistanê yani pêşniyarın cihê xwe de ne, tespîtinin cihê xwe de ne û her Kurdek yani dirsojekê Kurdistanê tu miletê xwe, welatê xwe bar nakim tu nerazîbûnek an jî îtirazek ya ji va pêşniyarên wiha sade û di cih de hebe. Helbet yani Kurdistan çar parçaya û mesela çar parçebûna Kurdistanê ji arîşeyên her parçayekê digel dî cudatir kirîne belê qedera çarenûsa miletê Kurd divê nebe wek miletekê yek ve girêdaya dema xirabiyek li aliyekê çêdibe ew xirabî bi awakî negatîv tesîra xwe li ser parçeyên dî û akser her takeke keseke Kurd jî dike. Lê rewşa ya Kurdistanê ku ya ji aliyê çar parça û çar pêşniyaran ve divê em bibînin yani mesela Başûrê Kurdistanê mesela statûyek siyasî ye statûya destûrî ya destûra navxweyî astê Iraqê de û di astê navnetewî de ji xwedanê statûyekê divê hukmraniya xwe bi cih bîne û divê ti hêzek bi navê PKK bi an ne PKK bi an bi çi hêzek bi an dixwazî rêxistinekî ya Rojhilatê Kurdistanê li wê de çekdar bi ti hêzek ya ku rêzê ji desthilata Kurdistanê re negire rêzê ji yasa û qanûnên wê re negire divê gavekê tinê li wê derê nemîne yan divê rêzê ji deshilatdarî û yasa û qanûnên wê de re bigire
یان ji divê terk bike an ji divê de taqibat û muameleya yasayî lê bêkirin ya ku pêşniyara ku em ji bo Başûrê Kurdistanê bikin ev e yani ne ew ku kawere em konga neteweyî çêkin em vê meselê ka kes li wê derê bimîne an nemîne na her takeyek her hemalatiyek Başûrê Kurdistanê hem wek hemalatiyek sivîl an ji her statûya wî çi bi wek rêxistin bi her çi bi divê li wê derê dereca yekê de îtiraz bi çi rengî bixwazî wê derê xiraj bikin divê pêşiyê rêzê ji wê çendere bigî ku li wê derê yasa heye wê derê dewletek heye wê derê müessese hene li gorî wê heger îtirazê wî hebin heger PKK gelek dixwaze bila bêje cê Kurdan tamam seraser çawatinê ne ji bo PKK her Kurdek bixwaze bila kerim bike biçi wê derê bixwe rêxistinek siyasî çêk û beşdarî hilbijartina bibo her çi gotineka wê heye dinivîs belav dike qêr dide heta dijîna jî dide bila bide lê wek min got di çarçovaya yasaya de çarçovaya rêz lêgirtina ku rêzê ji yasayên Kurdistanê re bigire ku yek parça Kurdistanê ya azad heye ku xudanê yasayên xwe ne serwerên wê de bi navê Kurda danûstandinê digel Bexdayê dikin digel dinyayê dikin li wê derê ewek giravek wisa stabil çêbûye ku bûye cihê ser balkêşa hemû networka diplomasî ya dinyayê û ji bo stabilizekirina rûşhilata nêvê hemûyê jî ji bo alî ewlekariyê de û ji alî pêkanîna asayîşa enerjiyê û ji her alî de cihê ku îro rûşhilata nêvê de xudan îtîbar e ji aliyê serweriyê ve jî Kurdistan e divê Kurd ji qîmetê vê bizanin. Ca mesela Rojavayê Kurdistanê jî her cardî yani divê Kurd ji bo wê bixebidin ku ew rewşa wek gavadî jî min îşaret pêkir rewşa fiîliya niho heye vegere rewşek ya yasayî ya meşru ya legal ew ji birêyên meşru legal çêdibû ku pêşî pengava pêşiyê ku divê zû wê derê bêkirin yani bi her awayî bi şêweyekî demokratîk rê û cih ji her partiyekê re hebe ku bi azadî bikare rêxistina xwe pêk bîne bikare gotina xwe bibêje û pêkhatina serweriyeke meşru legal ji bo wê derê bêkirin û hem astê Kurdayê navxwe de û hem astê navneteweyî de rêkarên meşru ku yê dinya me îro qebûl bikin wariya bikarînin. Mesela Bakurê Kurdistanê PKK wek gavadî ji min amaje pêkir PKK çekên wê çil sale ji bo dabînkirina mafê Kurda tişteke vaçeka dest ve anî tune ye yani divê em bibînin lê bi eksê wê dewleta Tirk hebûna PKK hebûna vaçeka ji xwe re wekî rêyek û rêkarek ya xweşkirina tepelserkirina Kurda û nemeşrûkirina Kurda bikartîne yani dema ku welatek hemû desthilata wî ji dest hatî bigirtin rêkxistinek ra bi karê çekdarî bi karê bixwazin bi karê çekdariyê şerê çekdariyê çeke dest hatî bigirtin û qet mafê hiqûqekê wî nenasîn bu awayekî giştî rêkxistin karê çekdarî bêkirin tê fêmkirin lê ne bi vê rengê ku ne bi vê metoda ku PKK êdî şerê wê yekser bi serê xwe bûye arîşeyek li ser çareserkirina mijara doza rawaya milletê Kurd ji bo wê çendê ev pêşniyar jî dice belê deng xirab e te got diçe tê kek Mihemed niha çawane niha baş e înşallah anka baş yani ica mabesta min ji wa pêşniyarên kekê Rêzler Mustafa Özçelikiyê Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê yani çek berdana PKK yani wisa dê berjewendiyê Kurda de bi şêweyê ev şêweyê ku çekî bi vê rengî bikartîne nahê li siyaseta Kurd li qeda legal û ya meşru de rêyekê bibîne her Kurd bi
etiketa terör her Kurdek bence bildirek ki mafya Kurdaj bin zaman bejin teröriste bir viyavi ev ihtiyaca Kurda şerefek ki ihtiyaca Kurda ihtiyaca devleta Türkiye pek dini ve kim god ve argüman niyeta pek ki serveriya pek ki çift bela avbe بوی گریدایی دبی کردین باکوری کردستانی به دیار دگل خالن ام ببین یه گشتی لهوناک لی داخوازین لزگینی یه عاجل طالبler دبین یا به او طالبانا ده دبی کارن ورنجم هف و ریکیش خور ببینن دوی اوه ده یعنی شر چکداری وقتا بکه دب شر چکداری به ریا سیاست سیویل و دبی ریا خبات سیویل و دبی و کرد زی کاربن ده اف چند خالی بنگهین ورن جمع هف و کاربن لهمبری دولت وک استکبری خوشکا شرمین بحثا زمان کر بحثا پرورده کر در کبن پیشیا دولت ترکی بوی شکلی معفی خوی نتویی ده قانون ده دیاسای ده بجی بکن بوی مبسته گوتو بله نه مثلا زمان مثلا زمان مثلا سرکیش بو باکور کردستانی یعنی بیناسکرین زمانش علیه یاسا و ناوک دزانیم حالت کیه و شنا کردیه ترت کردیه هی لی مدیر گشتی ترت ایرو بی امضا اکید کاروی و شانه بده بطال کرن یعنی ت دستکفتیه که یه کردال باکور کردستانی آنس بگشتی سرانسری ترکیه نینه کرد بن گارانتیا هیچ یاسا اکیده به یعنی کرد دما کردیتیا خواه زمان کردی خودی درد که یکسر روشک جبر خواه روشک یا فیلی اشغالیت بیناسینا یاسایا و دابینکرنا یاسایی که مافی کرده بخم بن گارانتیه هیچ تشتک بناوی کرده بناوی وک حقک وک حقوقه که نت استه کلتوری ده نت استه زمان ده بتا استه ده ترکیه هاتی دابین کرن تنه افج بو ملتک نفوس هاوی هریکم تقمیناش 20 میلیون زیده ترل باکور کردستانی و ترکیه افج روشک پر خرابه روشک جویر داکتی تر هیچ تنه لو ما دوی سیاست عقل سیاسیه کرد بوه بخبت کو هر چه استه ده بل استه مافی کلتوری ده بید استه مافی زمان ده بید استه سروری و اداره کرنا سیاسی ده بید ایدید و کرد ببین خودان حق یکو خودان حق خودان مافانش بود چه والیه که ادیر نیده چه دیار بکری اداره که آن تشکیلات و یا اسایش ترابزونه و نظام شکوده بیکو قضیه که یا ملته که جهب ملته که ناخود مدنی نه دموکراتیکن دوی شوی والی خود تلبجردن اسایش و آیده و بخواه مثلا ما فی زمان جو مثلا یکسر کراستک مزن یا جنوسیته کو هیچ دوی عصری داد عصری 21 ده معامله کو حال هم بر کردات کریم کرد و اراده و فلش کرینه نکار زمان خودی در که نکار ما فی خواه زمان بخد بن گارانتیا یاسایا ده البته جبوه چنده یعنی تشتن کو سرکت کرد هر کردک لسر لحف بکی و بخواز پیک بینه جه مثلا آسته هریکم ده آسته مافی زمانه مافی کلتوریه و مافی سروریین خود جینه بله باشه کک محمد گلک سپاس وگرم علیه کک ایوب آنکا امتا گداری بکن او چار پیشنیارین که مجبوی کک محمد ریز کربوش بوی جنابه ته و تو کارب گوتنی خوی تجبیر کرب تشتی کو تجبیر کرب تو کارب بیجه تو کانه فکر و رامان خو بیجه هم ایکیف خوش کن که باش گلک سپاس یکمین از نه خوشکا شرمین ونزانه جمالباتا ملا خليلي سيرتي مالباتك شاعر ولا پرور و دیوانه ویه جوی مالباتته و پنج خانه نتوی جمارتن از بوانا رد يعني مسئله بایراقی و مسئله يعني تو حواله زده دکم یک ایرو در روزه آمده ایرو تشتی عاجل برمه مسئله قومه کامه کشایه مسئله
rêveberiya Başûrê Kurdistanê ye. Meselê iqtidara wê derê ye. Meselê desthilatdariya wê derê ye. Yek heta meyê sorî em bibêjin nirx û nirxê netewî yekê ji wa pênca yekê lîne lê zêde dikim parastina wê li ser nigaştina wê wazifa me gişayê ji kê derê ji tarafê kê ji tarafê dagirkera wek oya jî beyayê dagirkera Seyidvanê ew ê Seyidvanê îna kardeşinê nêçirê ez naxwazim bir şekil nabikim ew ê ji bo xelkê diherin Seydê wazifa me gişayê em weke çavê xwe weke her tiştê xwe wê iqtidarê wê desthilatdariyê li ser niga bêrin û nehêlin xerab bin. Ji ber çi? Çünkü niha di vî sed salê dawiyê de cara yekê Kurd gihaştine iqtidara konî. Li wir ew bi ser keve wê hêviye de me wê bi ser keve tecrübe bir sarekî sarekî Kemalî heye nizamşehî wekî daxil dibe hebe wana tiştekî dinê wana hêlek dinê lê tecrübe li wir dibe ji me gişare ew ê bibe numunak ew ê tesîla xwe perçe dinê jî bike. Weke got ew pênc xarek dinê jî ev e em nirxê xwe netewî tiştê xwe netewî parêzin ya jî ew hêjayiyên Kurd û Kurdistanê ên nirxên Kurd û Kurdistanê yek jî ev e îro a rojevê de ev e bi Tirkî guncel ev e parastina wê wazifa me gişayî wazifa her Kurdê got xwe Kurd dibînin xwe welat parêz dibînin ji welatê xwe hez dike ji însanê xwe hez dike wazifa wan e. Mesela dinê ez mesela her derî got ez meselê reşbîn nabînim ez xweşbîn û geşbînê dinim ji wê hez dikim erênî tiştar nere pêşiya me vekirî ye pêşiya me vekirî ge em di wê xeta xwe Kurd û Kurdistanî de a dewlet xwestinê de dewlet tekser bixwe xwestinê de em wê xetê çend xurt bikin ew ê xeta li hemberî wê ew ê Tirkiye Çîn e İran Çîn e Iraq Çîn e Sûriye Çîn e ya jî Ankara'yê paytextê xwe dibînin Tehranê paytextê xwe dibînin Bagdadê û Şamê paytextê xwe dibînin dewletê mêtingehkarê dagirkerê Kurdistanê dewletê xwe dibînin ew xetayê wê hêviye de min pêşa xwe ji bînim ew ê di hundirê bî 10-15 salî pêşa me de bişke dawiya wê ji bê serê millet geçû qasîdê tevlafkirin jî dawiya wê tiştî ew daxwazê ew banga kek Mustafa Giva çan meselana de bêguman em ji kem de wek Partiya Azadiya Kurdistanê çi diparêzin em dibêjin di nava her perçî de berê koordinasyoneke nav me hebe berê em her perçakê em di tiştekî li hev bikin bên bigeştikî li nava perçê dinê jî de bi tevayê koordinasyonek hebe koordinasyona nava me hebe ji bo tiştê çi ji bo tiştê stratejîkî me tevaya Kurd û Kurdistanê tevaya perçe alaqedar dikin ne gez behsa kongrek netewî dikim kongra netewî di şerbîn û mercên niha de gorî min nemimkin e me wexta tiştekî tespît dikim me gorî rewşê dikim niha ez li Bakurê Kurdistanê ji meseleyê Kubanê meselê hendek evir de ez mêhim Kurd şikestî lê me şikestî bi me nikare cepha java bikin yekî siyasî java bikin nizamokî java bikin ez wanî dibînim ew bîrî bawriyê min îja niha çi ye her du bangekek Mustafa jî her du bandê serokê giştiyê Pakê yek zaten îdenê gihaştî xwediyê wê çawa dibînin çawa rê dibînin ihtiyac dibînin nabînin karê wan e ew bakê dikin bakê nakin karê wan e mesela da tiştê vekirî ged lazim ez bi xetê qanûn dibêjim di nava her çe perçe Kurdistanê meselê wan e siyasî rêxistinê û em bibêjin ew ê civatê temsîl dikin di nava wan de koordinasyoneke daniştineke ji bo danûstandinê bi tevayê ji bo danûstandiyê stratejîkî Kurd karibin
بتوایل دنیا جو خود تعریف بکنم خودش. از نام توایل وقتش میل از دریم د پیشیامل ترکیه لکردستان باکر کردستانی دبی دنر سال کده وقت کده جنود ریا چهار سرکردنا برسا کرد و کردستانی از وانی دبینم پیشا خوانی دبینم هیچ کنم که او دو وقت کن ببه و توایجی دبینم که ترکیه هدی دبی دیسا برای خواب بده یکی اروپا وقتا وانی دبی تشن هدی به پیوندم از بوید شیرم هاک zaten şkendi dibêjim men meseleyê hem de kaç vekirî me gotî şer naş Kurdistanê re anka şerrê PKK de meşînê tüm mana wê tuneyê tu fêda wê jî li Kurd û Kurdistanê tuneyê bê qeyd û şert lazim e ew şer bê sekinandin ew şer bê sekinandin tu fêda wê tuneyê ji hetan zararê gidanin zararek danıp bir tüf hayatındayım. Ha canım münakaşayı. Şimdi beşin binerim mekira koyayım laskı menzavki. Ev tarihi mukaddes fikrindir leneri navalı. Düşür sare Kürt, düşür sare Hazar ve Haşir ve Çeşar vird bu devlet tekster bu kadar Kürt mücadele dikin. Ki vakit ama kadar şikeram abi. Hayır. بخطا قالن خويا زيادة شي وقت ما نما مجبر وي بيسكارني برسيار كر وموجود شي قناعة من كي بر بواد ويد شو بخطا قالن از يك خط جملة كني بيجم از جانا ونيد المسألة دارم از دبيم كرد بيس وخراب تنل كرد خاين جد تنل يعني خاين ده نابنا نوكت و نابشكت و ليش هي كرد نزار و کردی فهم نکن خو ناس نکن پرانی دی لباکر کردستان جیرو اوه سیاست حاکم maalesef مخابن تبا گلک فداکاریا تبا اینجا 45,000 gün تبا اینجا 45,000 خورده کردی آتش کشتن شلوتی آتم کشتن و وکیت بیرانی و پریشانی و ظلم نها قلبی وراتی بردوام دکه زلمان هاشی گروی وراتی بردوام دکه تباوی گشی ما تفیده ملت کرد تفیده جوی خطا نه داد مشاندن که حاکم جاو پرانی او فیده ندیتن ریا و ریای قد وقت گند دمل دست PKK dev جوی شر قریش برده dev silah برده ریا demokrasi, riya diplomasi, riya siyaseti, riya diyaloğa siyasi vekrimde. Feda millet Kürt o serkeftine dixwazim ji çarpel medyarı ji beşlara serkeftine û serfraziyê dixwazim û rêz û hurmet ji temaşevanan heta niha em godar kirin. Valla tava keyif. Şermin Xan دبیا پوزیتیف ayrımcılık ev bidin te tüçü dibêje gotine xwe İtalyayê dibêje gelekî spas gotine tarî gotine pêşiyê jî divê em di derdora mafên neteweyî de werin cemhev û hevûdû kabul bikin. Yani hani hezin di kabul nakin, nasname kabul nakin, zaman kabul nakin, statü kabul nakin. Evdem tu re namine ku meriv digel van kar bike. Ez dibêjim di derdora van hatin sorda verin cemhev û zimanê Kurdî ji bona ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî û zimanê fermî bi hev re kar bikin. İdeolojî çi bibe fark nake, dîtin çi bibe fark nake. Van dezgehên sivîl da yan jî ava bikin îradeya sivîl pek bînin bi hev re kar bikin her yek aliyê xwe de yan jî di nav dezgehekî de karin bi hev re kar bikin. Carna sed dezgeh jî hebin karin ji bo aynê armanc ji bo yek armanc kar bikin. Gerek armanca me zelal bibe dibe em bizanibin em çi dikin. Tiştê ku ji bo diaspora jî dibêjim diaspora kare alîkar be, kare pişkir bibe,
kare heza gelek hezeki gelek ki giring be jibo Kurdistan, jibo parastına Kurdistan, jibo Kurdistana başur yani Kurdistana meya ku me bi zahmeti avakiriye avkas şehit dane avkas komkuji dive be parastın dive veki roniya çavên me be parastın dive em hemî alîkarbin dive ev bixojîn di nav xwe da yekgirtina xwe pêk bînin hêzên xwe bikin yek hêzên pêşmerge asayişê bikin yek û îxanet ra bêjin behevra hemî behevra bêjin na pirs ne pirsa yek partî û yek partiyê pirsa di navbera Kurdistan û hêzê ku Kurdistanê kabûl nake pirs ev e dive em hemî behevra kar bikin ku ev der em biparêzin û ev Kurdistana me ya azad e li gor beşên em kar bikin ku li Rojavaya Kurdistanê statûyekî me hebe û em kar bikin ku li her beşên Kurdistanê de em berbipêş herin û mafên xwe werbigirin lê dive em hevûdû kabûl bikin em xatên sor ene tevî jî kabûl bikin mesele ev e û tolerans jî dive di derdora vê ya da bibe rêzgirtin jî di derdora vê ya da bibe û ez hevîdarim gelek kes karibin bi xwe yani bi mejiyê xwe fikir bikin raman bikin ne ku îdeolojî çi dibêjin ne ku serok çi dibêjin yani serok tên û diçin lê mafên neteweyî Kurdistan ji me re dimîne yani evana naçin wexta em bi dest bixin ji bo gel dimîne loma serkeftin dixwazim ji bo gelê Kurdistanê re ji bo vê çarpelmediyê re ji bo vê jî beşdarên hêja gelek spas gelek savê du deqeyê min heye ez deqa xwe yek birakek Mehmet hêviyê xwe Îtalyê bê û deqakî ji bo kek Eyûb kek Mehmet fermo belê kek Sîrac ez digel daxwazê Şermînxanê û digel daxwazên kek Eyûb Alaca bey me înşallah ew hêviyên we hemû hêviyê me tev de bên bicih Leya Kurd rastî ji bikin ew ku divê Kurd rêxistina xwe ya navxweyî yanî networkekî ya Kurda ya kar û xebatê hem li ser aliyê çar parçeyê Kurdistanê de hem seranserê dinyayê networkek Kurd ya navxweyî ya aqil û tîbiriya Kurdî û têgihiştina Kurdî û Kurd şefên bikin û pêwendiyên we hertim ne mihîm e kî ji tagiriya wî li gel kêş partiyê ya an li kêjan hilbijartinê dengê xwe di kîş alî an çawa dike lê bi awayekî giştî pêkanînek networkek rêxistinek navxweyî ya Kurdî bu hemû Kurda pêwîst e wek take wek grûp û wek partî û wek parçe ji ez hêvî dikim Kurd li nav xwe de rêxistina xwe yan navxweyî û sazkirina rêxistina xwe ya navxweyî û pêkanîna hiş û bîrê neteweyî yê navxweyî xurt bikin û li gorî wê îrade xurt ya Kurd li hem parçeyên Kurdistanê û hem seranserî dinyayê jî derkeve pêş da dinya hêj jî baştir bibîne û da ji hêj jî baştir Kurd bikarin bibin xudanê xîreta xwe xudanê mafê xwe xudanê hemû hêjayiyên xwe û hêvî dikim ser bikevin û hêvî dikim hûn jî tu weşana xwe ya sala nû de gelek bi serketî bin û silav û rêz ji bo we û ji bo hemû temaşevanên we jî tava kek Mehmet mala tava kek Eyûb tu jî daqakî gotinê xwe Îtalyê û em bi te bernameyê biqedîn Belê carek dinê sala 2021 li milletê Kurd li her çarpçeyê Kurdistanê pîroz dikim tevaya dunyayê pîroz dikim û hêvîdarim bibe destpêka ya jî rêvekirina problemê tevaya dunyayê û li welatê me êdî rêj bo çareserkirina wan bêvekirin hûn dizanin da û doza me da û doza milletekî û memleketekî da û doza milletekî û welatekî da û doza Kurd û Kurdistanê
داو دوزا کردستان اکثر بخوا آزاد که استراتژی توایی ویابه لازمه ام توایی کردان خودی وی شعوره بن بکنی او هر ساعت تشتمش ماتن خودی وی شعوره بن دوی شعوره دارن باشه که گیب از هیوی دکم اوی خیر نخوازه که دخوازن نهار اقتدارا لباشور تیگ ببن هلوشینن کرداج وی قوم کجی بی قومک بهرن لخواه گرن وکا کرد لکردیا خواه گرن وکا کرد واجفات تو کردین ناوه قام اقتدارا كاتب دستمات تشتا كاتب دستمات وي خراب نهار باش که آزادی روجاوای کردستان ام چه دخوازن وکا پارتی هم دبیجن شتاتی سیاسی برهن بیرو باوریه ما گلو پرد وکوانه نه فکر ما گلک وکوانه لی تخوازه برا کیبه بخواز کردار ستاتوی سیاسی لکیجا پرچی آوابو که وظیفه دکبر سر همو کردا گوه ستاتوی بپارێزە بخوازە ستاتی بسەر کەن کی بکە دژمنێ میلەتێ کورد خزمەتی دکە با کوردا تاوای دکەم دەبێ بناسەبەتێ کوردێ مەلخوا بەگەڕن لەخوا و ئیقتیدارا خۆ خودی دەرکەن لەوا دەرنا قایل مهاویتن ئەمێژن ژ دیاربەکر بگرژۆتنێت چاوە ئەز وەیە ئیقتیدارا خۆ دەبێنێت و بخەتێ قارن بەرکی مەتشنە گوتن هەنکی پرۆگرامژی کەب لە هەب بوو ئەز نزانم چەند پرۆگرام چ بوو جارێکنێ هێوێم ئەون گمیلەتێ کورد بتەڤایە مەرویژ ناکۆکێ ناواویژی تێدە هێدی هێدی ڕێبێ بەکردن چارەسەری بێدتن میلەتی کوردی وەکەن میلەتی بگەژ حەق و ماف و حەقی خۆ و عەدالەتێکێ و بگەژ ژیانێک ئازاد و سەربەست باش gelek sabe malatava spasiye cenab-ı ve dikim un beştari ve bername bun bernama me sala nû ya yekemin bi nîrxandinê xwe bi şîroveyên xwe ve gelek tiştar ronî kir ez spasiya we dikim spasiya Şermîn Xanê spasiya Kek Mehmet spasiya Kek Eyûb dikim temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe heta pêş me bi mijar û mîvanên nû em ê dîsa bi hev re bimînin di xêr û xweşiyê de Spas ji bo vê jî gelek spas spas زۆر سپاس ساوی